بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فعدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی اچوب کرم امسنگ احسانی اللہ تعالیٰ نا ایک پن مقبو اسوم لبا رحمت امسنگ برکت نت لبا مجلس سدا اللہ کی یم سدا جمعہ کی نماز رکعت انی ادا تو ننگائی کی دمک تپلہن بیرے مسیبو اوانگ بتاک تا قبول تو بیبو اسنو لمحوری بپنسی متے خرگی دمک تسوی کوئی دعا تو سی اللہ نا لاکدوری بپنسی سدا اللہ کے احکام مسیبو امسنگ نبی کی طریقہ سبو مپنگ پھانا پنگتھوک پنگمبگی توفیق پی نبی بو اسنو امسنگ نماز متم منگا سی جماعت کے ساتھ تا سون بنگمبگی توفیق پی نبی بو اسنو. محترم دوستو، حجی ایکھوئی کی مانگ دا اللہ کی مکئی دگی اچوب فریضام مانگ دا تادنا لئی ربن جو اللہ نا خاص طور پر سگی امت سدا یام نا لائنا سن رکھب ادگم لبا فریضامنی جو لاکدوری با تھا سگی متنگ دا روزہ گی تھا مسیگی تھا سیام نا رحمت امسنگ برکت چے لبا تھانے با مسیگی تھا سے لاکرنگی ممانگ دا نبی علیہ السلام نا مسیگی تیاری تو اخرا بنے با ادوگا مہا کے صحابہ کرام سنگ سیدسو امت سنگ سیدسو کھنگن اخرا بنے با مسیگی تیاری تو ننگائی گی دمکتا ادونا جہاں جتنا پرغام ایک چاوری میں متک اتنا ادوگی ممانگ دگی نمت کیا نیگی ممانگ دگی کوئی تیاری تو بہو بنے ادنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا انی کی ممانگ دگی سگی رحمت امسنگ برکت سگی روزہ تھا سی یوننگائی کی دعا تو گھر بنے اللہم بارک لنا شعبان و رمضان وبلغنا شعبان رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان سگی دعا سی اللہ کے رسولنا جو رجب ہودرنگی ممانگ دگی دعا تو اخرا بنے ادنا قرآن کی مننگ دا سوم امسنگ سیام انی مک تذکرہ لائے قرآن کی مننگ دا سوم امسنگ سیام انی مک نے با تذکرہ لائے بس نظرت للرحمانی سوما سے حضرت مریم علیہ السلام نا سگی لفظ سے سگی الفاظ سے سجن نہ بنے سوم ہے ریس اینا ارادت ہوئی روزہ ہین بگی اللہ دا نظر تو ہوئی روزہ ہین بگی نیت تو ہوئی روزہ ہین بگی سگی سوم ہے ریس سگی حضرت مریم علیہ السلام نا سجن نہ بنے سیام اللہ کی مکئی دگی اکھوئی کی متھکتا کتب علیکم السیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانوں نخوئی کی متھکتا تنتے سگی روزہ تھا رکھے بس سگی روزہ فرض تو خے بسے نخوئی دے تنتے ممانگی امت سنگ دے سو تھا رکھا بنی کریمرم کے لعلکم تتقون نخوئی سے افبمی اوئی ننگائی گی دمکتا نخوئی سے نیک اوئی ننگائی گی دمکتا نخوئی سے متقی پرہیزگار اوئی ننگائی گی دمکتا نے چی اللہ نا قرآن کی منوں دا سوم امسنگ سیام انی سے کھین اب لئیے با محترم دوستو سوم امسنگ سیام انی سے کھین اب لئیے با سوم ہائر گنا سن نکھا کے ایگی نگانگ بدگی چاب تھک بدگی پرہیز تو با
mana tauraga thamba si som siam hairagana koktaina lawdarakpasina khong phobada har part khudimakta roza henbudu siam kowe jo aigi mitsina yengoidaba mafamdu yengdaba aigi chinsina ngangoidaba posaksindu ngangbidaba aigi wakhansi khalloidaba posaksindu khanbidaba aigi khut pairoidaba posaksindu paidaba khong chatloidaba mafamsingdu chattaba takabbur gi sattaba la tamshi fil ardi maraha walan takhriqal arda jibala walan tablughal jo sigi ayat sigi matung inna kari jo nang zamin da nang na yamna takabbur gi satta chatlibadu kari maram gino nang zamin sibut nang thugai ba amasung segai ba ngamadra nang na yamna takabbur akad gi satta chatlaga sungam ngammo nangi na koksina wangbai chang cha igi na semi ba ching chide hena wangadrak se Allah na Quran gi manung da hai bumtamdu aduna jo siam gi matlab karino haiba matam da jo ai gi kok tai da laukhraga khong phau sida lairi ba har part khuding mak ase roza hen ba tawroi da ba thabuk sing du tau da ba jo tawga da ba thabuk sing du khak da tau ba adune ba siam hairi ji jo Allah na Quran gi manung da ikhoi da sinnari ba se siam hari ba alfasi gi sat tani aduna muhtaram buzugo dosto akhoi gi sigi mang da lakadori ba roza gi tha se yamna matik magol laiba tha ne hai bisi chahi khuding ikhoi da khangal lime ulamai kiram sing sigi zariya de Quran amusung hadis ki zariya de gi sigi rahmat barakat ki thani hai bise akhoi da dum khangal lime si bar bar khangan bi gi darkar oi risi kari maram gino ba akhoi si nek salih oi da begine ba Allah kanano masak khang da begine ba rasul kanano hai bisi masak khang da begine ba rasul jo sigi chahi lising amaga chamri gi mamang da chamri ga nifu humdoi gi mamang da jo lakhiba nabi aroi ba nabi dunina ikhoi di khangi ba khalli ba mane ba ador ga sun nabi na pamisi karino nabi gi zat si karino ikhoi khang bo ba Allah jo puri dunia sibu chalai bangamba adugumla bamba pu se asina pamisi karino Allah se qiyamatik chawbano banda gi sat kari mamala tawbano Allah na zamin amusung asman se semisi kari maram gino Allah hai ba zat se kanano hai besi ikoi khanga boro aduni Allah bu pehchano Allah gi ma'rifat hasil tawba hai besi Allah gi ma'rifat ikoi na hana thaine gi marifat bhai marifat hai marifat Allah bu khang du bu kawe panghai tane Quran gi manung da sumna khakki ayat chamanga khaktani muhtaram dosto Quran gi manung da sumna khakki ayat chamanga khaktani jo masle masail gi matang da Allah na Quran nazil tawri basi ayat sumna khakki chamanga atai ayat mayam singchina bhai Allah amasung rasul sibu khang na ngai gi damak ta tharak pane ba Allah kanano amasung rasul kanano hai bisi khang na ngai gi damak ta Allah taala na tharak pane ba ayat chamanga gi atopada ayat chamanga sidaini bhai ikhoi gi imam singchina buzurga ni din sina adugum laba ikhoi gi fiqa gi kangu singchina adrei gi masla se akhas tawri ba mayam singchi atai loinamak Allah si kanano khang na ngai gi damak ta tang na ngai gi damak ta ne ba kari gumba Allah kanano masak khanga ba adoi taragati Allah na thar iba har ahkam khudim makta ikhoi amada tawbada yamna lai ge ne ba Allah gi ahkam khudim makta ikhoi yamna lai na pangthok pangam ga ne ba rasul kanano ikhoi na masak khanga ba adoi taragati rasul gi har sunnat khudim makta ikhoi pangthok pada yamna lai ge ne ba adoi ikhoi na masak khang da ba gi ne Allah kanano amusung rasul kanano hai bis adugi masak khangalaba matung duda ne ba adugi zat aduna ikhoi gi matak ta sigi roza si faras tawri basi faras oire khakta haiba natte be yamna nungsina channa ya ayyuhalladina amanu e iman walo nakhoi gi matak ta roza faras ne yam nuksina aigi alfasi de bhai nuksiram moi Allah na hairiba wahi sidi yam bhai sigi artha jo Quran gi artha jo Allah na banda sing chida pami bhai ningi ba mong chi khoina khangaba adi taraga da ikhoi gi thamoi se segai gen hairi me kai an yam na nuksina hairam ba dagi hai khoi di khangba na te jo lairik ta Quran da khar khar hairak iba jo lamai keram sing china taba da du khak tani khoina khangis aduga nakhoi da khak da natte nakhoi warau khinu nakhoi sau khinu nakhoi da nungai ta ba pokanu nakhoi da khak da thaba natte sigi se mamangi ummat ta su tha khari me Hazrat Musa gi zamana du bhai Hazrat Musa gi zamana gi roza embi pungkun mari roza hen ga da ba ekhoi gi walon be abanatte sidadi walon badilai machin thira su roza kai bi banatte walon be abanatte Hazrat Maryam gi mathak ta karam roza no walon be abanatte
pung kun mari roza hengadab bhai aduna muhtaram buzugo dosto yamna laina ikhoi gi mathakta tharakpani sigi manung singchida engo roza gi thase hek yorukpa matamda Allah taala na jo zamin sida leiriba shayatin khuding mak ase loina mak phajal laga ket neba tori se ikhoi gi damakta ikhoi gi lehan nangai gi damakta ikhoi gi roza helisi sumna ka ki pung trahum doi tramri traunga pung traunga de gi helamon roza helisi mamangi da pung kun mari roza pung tara mangasi sigi sida so amak hairi meba ai gi banda singchida yamna mokhoi da bekai hangadaba adugum laba shayatin mayam sing to loina mak ket to koro loina mak zanjir sina punjan koro joli sina punjalo samandar da loina mak tha koro sini aduga ikhoi gi jannat ki thongchi ma pula hangdok bi koro jahannam gi thongchi thingjan bi koro aduga rahmat barakat ki thongchi loina ma hangdoga panghai tai tharo aduga muhtaram buzugo dosto sitana tana zamin sida lairiba jiba panbo khuding mak kakching degi lauraga adugum laba aigi rozadar bandado adugi na makta pung kun mari no hoy kari tawraga leyo duae makfira tawraga leyo hairi me kaya yamna nusiramani engo sigi sida ne bai khoina roza se hening bu poi dori se aduga muhtaram zodo so sigi marak sida amaka roza gi marak sida jo tarawih gi maslama la idana sigi sisu Allah gi rasul Allah na adugi matik ekhoida yamna fazilat wangna ne ba thambiri besi jo tarawih gi masla se ahan ba Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam sina roza se hek horakpa matamda tarawih sonda thoge numit humni sore cholis marini sobo matamda jo galiban hadis tu gi matungina thogak treba Allah gi rasul se kari maram gi thogakte hange sabai keram singchina kari gino ya rasulullah na thogak tabai adu Allah gi rasul hayba aingonda akiba lei aina numit humni tarawih son matamda sabai keram singchina adu gi matik shok amasung zok yamna apamba si uba matamda aingonda akiba lei Allah gi meke degi sigi tarawih gi namaz se faras oi khidra wajib oi khidra hayba gi akiba du gi matingi nai thogak tabanina bhai ai khoi gi neba khanbiramis kaya rakat kaya son khibano sigi sida bhai mayam ama naina khre naina ba yaba zaif hadis amagi matung inna namaz rakat kun neba soli se aduga sigi se hadis ki matung inna sahih hadis achumba hadis sida phangra so hazrat umar gi amal da neba phangi se tarawih gi hazrat umar gi amal da hazrat abu bakar phawadi kari mafam da jamaat se tawra ga namaz solallam meba hazrat umar gi zamana se lakpa matam da pulap na kausallaga adugum laba qari जो साहबियमा अदुगी दुदा हायरगा हजरत काफ्ता गालिबन अदुगी दुदा हायरगा जमात होनख्री में बद नमाज रकात कुन जब से अदुगी हजरत उमर की जमाना दगी हरफेन शरीफेन दो हुजी फोबा तारावगी नमाज रकात कुन ने चिदा करीम तो चिंगने बले हजरत उमर हर एक हम इखोगी नबी की एक अदा सिगी से हर एक अदा महाकना पंगथोगला अब अदुगुम लबा साहबियमा भाई नबी के एक जर्रा बराबर भी खिलाफ तमाना तौरक तरब अदुगुम लबा साहबी ने हजरत उमर हारी से हजरत उमर की मतंग नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम आई की मुराद नायरी में बा आई की चम्मा ने हारी में करी गुम आई की मतंग द नबी सेम हाई तारगा दे हजरत उमर जी सेम गने हारी में मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों अदुना तरावी की मसला सिदा तसेंग नमक क्यों ना अल्लाह ताला ने अखोई द अजर बिबी रिसी सजदा अम्मा ताबा मतमदा लिसिंग अमगा चमंगा सवाब से अल्लाह ताला ने पी नबी में लिसिंग अमगा चमंगा सजदा निफु अदु तारगदी लिसिंग हुंफु सवाब से अल्लाह ताला ने पी खरमदे अदुगा सितना तना सजदा अम्मा ताबा मतमदा मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों जन्नत युम अम्मा सबियबा सिगी युम सिदा थोंग कयानो पालिसी लिसिंग हुंफु थोंग ची पालेबा अदुगा दरख्ता अम्मा उपाम्बी अम्मा होलेबा सिगी उपाम्बी सिना चाहिल चामसी सिगी सिना कोई रगा चत्प मतमदा सो अदुगुम लब थोंगद्रबा सिगी से सजदा अम्मा ताबा मतमदा अल्लाह ताला ने अजर पिबीरी मेबा अदुगा कुरान की मसला मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों सुम नखके रोजा सिदा जो रोजा सिदा करीनो सुम नखके अमल में तोबो मतमदा दरजा से मोगी 70 जो दरजा हुमद्रा से हल्ली में बा जो सुन्नत से फरज की बराबर द महल्ली में मान हल्ली में फरज 70 फरज का मान हल्ली में बा फरज हुमद्रा का सब मान हल्ली में बा अदुई तारगदी कुरान ताब मतम द सुमन ख किताब मतम द आम तौर पर जो सवाब मागी सुमन ख किताब मतम द हुरुफ अमदा सवाब तरानी अदुगा मागी गुना तरा को थोक बिगदबा मागी दरजा तरा हिंगल हनगदबा सिगी सुमन ख किताब की ने मोहतरम जुगो दोस्तों अदुगा कना गुम्बा में अमना तरावी द नत्रगना नमाज ता सुमन ख की लेपगा सोनमा मतम द मागी दरजा
चाम से हेंगल अनख्रमी सवाब चाम फंगनख्रमी सुमना कके हुरुफ अमदा अलिफ हाइरिबा हुरुफ से सिगिसिदा अदुगा मागी गुना चाम से अल्लाह ताला न कोथोक बिखरबने मोहतरम जो दोस्तों अदुई तारगदी 70 हुमद्रा से न चाम हुमद्रा दिखिन मल्टीप्लाई तब मतमदा कया याउखरे अदो सिगी से सुमना कके सिगी ऑफर से रमजान शरीफ खक्की मनुंगदने ब फंगदोरिसे अतोपद ऑफर फंगोयबा हुमद्रा दर्जा हेंगल अनबा अदई हुमद्रा सिगी मागी करी अजर से हेंगल अनबा हाइबसे रोजा से खक्की था सिगी मनुंगदने फंगदोरिसे मोहतरम जो दोस्तों अखोइना कनाना खंगनी मथंगी रोजादा लाकदरा लाओइद्रा अखोइ खंगबा ngamba nate aduna jitna अखोइना रोजा से दरकार ओइबा खुदिंगमक जो अल्लाह की मेकेदगी लाखपो खुदिंग में इखोइ पंगथोक्सी हाइबदुनि पंगथोक ngamnangai gi hotna sai हाइबदुनि सुन्नत अनि नेबा सुन्नत पूरे तरावी सि सोनबा सुन्नत अमा मसागी अदुगा तरावी सि gi manungda कोरे कुरान सि म सोनबसि सिगी सि सुन्नत अमा सुन्नत अनि नेबा तोंगा तोंगा लैरिबसि अखोइ gi पुंसी चुप्पसिदा तरावी gi अतोपदा नमाज की मनungda जो नमाज के मनungda पूरे कुरान सोनबा पूरे कुरान सि तिलावत तोबा कना यावरगे बा कनाम ते यावबन अदु सिगी रमजान gi था सिदा अल्लाह नै कोइदा मौका पीरिमी तंजा पीरिमी जो नंगी नमासी की मंदु उतलु अलैहिम उतलु मा उहिय इलैका मिनल किताब ए नबी जी नाक तिलावत तो अदुगुम लबा कुरान शरीफ से कराइदा नमाज की मनुंग तिलावत तो हाइरी मेबा अदुई तारगदी सिगी नमाज की मनुंग पूरे कुरान तिलावत तो बगी खोइ मौका फंगबनते सुमना खकी सिवाय करम्बा रमजान की थादा तरावी दने अदुई तारगदी सिगी तंजा से खोइ मंगल लोइसे हाइबदुनि सिगी तंजा यामना सोनेरी ओइरबा मौका से सिगी से मंगल लोइसे हाइबनि अल्लाह ताला ने पुनम को अमल तो भी तौफीक पीने